Kum Shibanta ban rakhe ya kan National Sports Day ka office jong District Sports Officer Ribhoi District menta kasngi ka arpau khandai tarik nailar kila penlong ya ka jingile kai football paralong hapadeng ka kanhuan ki nongtho khubor na Ribhoi kum ka press 11 persya bat ki officer na Ribhoi District kum ka officer 11 ya kabala penlong Hamadan NSCA paham sim. Ha kani kasngi lawan bansa kilang da uba MB Tongper edisi Ribhoi, uba S Paslen DSP Ribhoi, usamla Johnny Nongrum uwe na kirang yakura balapau ka jela, uba Bobby L Nongbet DSO Ribhoi, bat kiwe ki bala saki ha kani kasngi. Ha bapai sya ka jingya kun ha kani kasngi, kala long ka ba internet bat ka ba shongshit ban pen. Namar kitay kirang kibami madan ban yele kai, kidai kibami ban yele kai tang ban penbernya ha katay kasngi, bat ban aiman siem ru ya kiwei, bawat lada kimdan ya kasam. Henry kidai ban penmlien yelade ban penlut por ha ki kam yele kai, bat kirang yele kai na kakenhun jong ki officer, kilala ban penlim no ya kakenhun yele kai jong ki press 11, da lai la kawei. Bat lengba kini ki gol, kala penlong sundan ya kakenhun jong ki officer, ban long kan nong job ha katay ka jingele kai. Bobby Nongbat, District Sport Jonin, Ibang Alang Suha Nadong Suha, Berkoi dengan mereka berkoi dengan kena. Aku berkoi ini dan melakukan buku sudah tim lejong masa. Aku beli pulang bodi balawan pulang kan, masih ya. Lek magapori bagi sementara sebab, badai lembah tu banyak musim berubah. Lek sementara selepau bahasa Indonesia tu, kerja berbakat. Wala boxing juga nak puas sekarang ni waktu nak puas sekarang ni. Nasi lebih kerja. Orangnya mesti bukan subhau sohi ya. Jangan lagi cincin punya. Ada itu gini ya. Sultanat mengenalan hari National Sports Day. But